Ja sam Duško Šljivančanin, penzionisani pukovnik Vojske Srbije, rođen 1965. godine u selu Kršu koji se nalazi nad kanjonom rijeke Tare i s ponosom ističem da pripadam plemenu Šaranci. Osnovnu školu sam završio u rodnom mjestu, srednju školu u Podgorici, a od 1983. godine Vojnoj akademiji u Sarajevu, Beogradu i najviše i sve vojne škole sam uglavnom završavao u Beogradu. U toku vojničke karijere obavljao sam mnogo dužnosti, komandir na svim nivoima, komandant, a posebno bih istakao dužnost komandanta 53. graničnog bataljona koju sam obavljao 1998. i 1999. godine kada sam zajedno sa svojim vojnicima odsudno branio državnu granicu u vrijeme NATO agresije. Od svih dužnosti ta mi je dužnost posebna. Odrastao sam u mestu i prve priče koje sam čuo bile su o bici na Šarancima koja se odigrala 1862. godine i priču o junaštvu i junačkom dijelu poručnika Kraljevine vojske Božidara Žugića. Prva slova koja sam naučio bila su na spomeniku koja se nalaze na spomen bisti Božidara Žugića. Prve stihove koje sam naučio bili su stihovi na spomeniku Božidara Žugića. Intenzivnije o bici na Šarancima i o Božidaru Žugiću počeo sam da razmišljam 1998. i 1999. godine kada sam branio državnu granicu. I moji preci Šljivančani, Šaranci su 1862. godine branili državnu granicu odsudno na rijeci Tari i odnos snaga u korist neprijatelja je otprilike isti bio i u bici na Šarancima i kasnije u bici na Košarama. Za mene je Božidar Žugić primjer oficirske časti, primjer čojstva i junaštva, primjer rodoljublja i hristoljublja. Nije slučajno što je Božidar Žugić rođen tu gdje je rođen, jer njegova porodica je junačka porodica, sam deda mu je, odnosno majka mu je rodom od Đakovića, od čuvenog vojvode Tripke Đakovića, tako da se to prenosilo sa generacije na generaciju. Treba posebno istaći da 1941. godine kao i 1991. godine nisu svi izdali. Božidar Žugić nije izdao. Naši piloti nisu izdali. I treba da razgraničimo i da rehabilitujemo ljude koji ni 1941. godine nisu izdali. A među njima je bio Božidar Žugić. Božidara Žugića i taj naš kraj, severni deo Crne Gore, je iznedio pored Božidara Žugića i Predraga Leovca iz Pljevalja koji je 1999. godine poginuo u rajonu Karaule Košare, Borko Nikitović, čiji su preci također rodom ispod Durmitora i sela Virka, koji je spasavajući svoje vojnike također položio mladi život. Ja bih volio kada bi i budućim oficirima i mlađim generacijama uzor bio Božidar Žugić, Predrag Leovac, Borko Nikitović. Ne znam da li sam dostojan da govorim o Božidaru Žugiću, možda da je živio u vrijeme Petra Petrovića Njegoša, on bi verovatno rekao blago tome kod uvijek živi, imao se rašta i roditelj.